arakoze cyane umuyobozi wa gahunda. Reka tugushimire cyane, Imana iguha umugisha. Yabikoze neza, ndabona yabikoze neza, tugeze ku mwanya mwiza, amasaha aracahari. Reka natwe dukomerezeho. Rero turagushimiye. Ubundi turashimira umuvugabutumwa Revera, batubwirije neza, urumva twakomeye kandi twahumuritse. Imana iguha umugisha. Ubundi reka dushimire ubuyobozi bw'itorero rya Release, yabashije kudukorera uyu muhango ndetse bakaduheza naho tubasha kwizihiriza ibirori by'umuvandimwe. Imana ibaduhera umugisha. Ubundi turashimira mwebwe mwese, abakozi bose mwabanye natwe, mukaba mwaje kudufata mu mugongo. Uyu ni umwanya wanyu kandi mwatugiriye neza. Imana ibaha umugisha. Namwe mwese abari hano bavuye impande zose za Nairobi ndetse n'abahani iwacu mu Muhana, turabashimiye kuko mwaje kubana natwe. Imana ibagirire neza. Rero turakomeje na gahunda z'umuryango. Reka dutange mpore ku muryango w'Abarundi n'umuryango w'Abahiga ndetse umuryango Restaurant, umuryango wa Nyakwigendera. Duhaye na mpore umuryango wa Gisore ndetse ari n'ihasha ryiwe kuba babuze umuvandimwe. Mukomere kandi mwihangane, Imana ibakomeze. Rero reka duhamagare umuryango w'Abarundi. Reka tubanze n'uvuga umwirondoro, naze aduha umwirondoro. Pasiteri Bakanizi, karibu. Arakoze muhesha amagambo. Reka tubagezeho umwirondoro wa Nyakwigendera. Uyu mwirondoro uri mu bice bigera kuri 4. Igice cya mbere ni ubuzima bwe bwo kuvuka. Igice cya kabiri ni ubuzima busanzwe n'ibyo yakoze. Igice cya gatatu ni ubuzima bwa Gikristo. Igice cya kane ni ukubabwira indwara yarwaye n'ukuntu yatabarutse. Datinze rero reka dusome umwirondoro wa Nyakwigendera. Nyakwigendera yitwaga Pasiteri Gasore Rurarika John, akaba mwene Rurarika na Nyamahoro Julia. Rurarika nawe muramuzi ni wa Binono. Yavukiye ku Muramza muri Kongo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 mu 1980. Yashakanye na Nyandebwa Nyantonesha mu mwaka w'1997. Babyaranye abana 9, abahungu 5 n'abakobwa 4. Muri abo bana ko ari 9, umwe yaramubanjirije. Abana basigaye n'abana 8, ashingiyemo abana 3. Yarashingiyemo abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Yari afite kandi abuzukuru 3. Abamukomokaho bose bari abana 11. Reka manze mukoma amashi kuko reka turebe ubuzima bwe bw'amashuri. Amashuri yize amashuri abanza kuri EP Mugogo. Yiga indi myaka 3. Afata diplome ya graduate muri
agronomy agroveterinary. Ubwo twaherukanaga mu Minembwe yigaga universite, habaga universite ya leta yitwa ngo ni Izavec. Yabashe kubona diplome ya A1 cyangwa se graduate muri asohoka ari umu engineer agronome, kuko bigaga imyaka 3. Iyo myaka 3 bakaba biga ibyiciro bibiri, akaba umuveterineri ari combine na agronome. Noneho bakabyita ngo ni agroveterineri. Bakora lisansi soit tukagira agronomy yonyine cyangwa ukagira veterineri. Iwe yasize combine kuko yari graduate ya mbere, cyangwa se gusohoka ari umu A1 asohoka afite diplome ya A1 muri agroveterineri. Yize kandi imyaka 3 ya theology, kuko bishop amaze kubivuga. Ndatekereza ko yaje kwiga mu Minembwe, arangije kwiga iyo myaka ya theology, kuko bavuze ko yayize akiri imyaka akiri muto cyane. Ariko nibwo twaherukanye hayiga aya mashuri yandi nyine ya universite, kandi ya universite nziza, ikaba na universite ya leta. Ubuzima busanzwe nyakwigendera nanone yashitse mu gihugu cy'u Burundi aba directeur. Yabanje kuba directeur mu Kanogo hariya ku Muramza w'ishuri, ngo agere nanone i Burundi hari ikigo yayoboye c'ishuri, ageze hariya mu buhungiro muri kira gihugu cy'u Burundi. Ikindi yakoraga muri comité de sage, ari umusekreteri w'inkambi hariya mu Burundi nanone yaratuye. Yabaye kandi yagiriwe icizere cyo kuba mwarimu wa theology muri kiriya gihugu nanone yararimo ku ishuri ryitwa ngo Gate of Peace ahantu bita ku Kavumu. Nyakwigendera yabayeho ari imfura, nta kibazo agirana n'abantu. Minsi twabanye nanje muzi ko yari nyangamugayo kandi yavugaga amagambo makeya. Ikindi yaciye imanza nyinshi z'umuryango, haba kibaruguru nanone ageze no mu gihugu cy'u Burundi. Yakomeje nanone gukora iyo mirimo, kuko yari umuntu urangwa n'ubufura n'ubugwaneza n'ubunyangamugayo. Ubuzima bwa Gikristo nkuko bamaze kubivuga, ndatekereza ko abashumba babivuze cyane kuburambuye. Nyakwigendera yabatijwe mu mwaka w'1997 hariya nanone ku Muramza, mu itorero rya Kadesi ku Muramza. Yabaye umuririmbyi muri Superwasa ya Muramza, kuko isantere yaho hari ku Kiziba, ku Muramza akaba Superwasa. Yayoboye korali ya Muramza muri yo Superwasa nyine nanone ya Muramza. Mu mwaka wa 2019 yaje kugirirwa icizere, ahabwa inshingano z'ubushumba. Itorero Gate of Peace i Burundi atabarukiyemo, naho bamugiriye icizere, ahabwa izo nshingano zo kuba umukozi nk'umupastori. Uburwayi bwiwe yarwaye mu buryo butunguranye, arwara indwara ya angine. Sawa, babishoboye bahagarara, abandi bumva badashoboye bakusubira bakicara. Arakoze umusangiza w'amajambo. Mbere reka ntange pole ku muryango w'ubugufi wa nyakwigendera, ariwe ihasha ryanje ndetse n'abana biwe. Mbabwira ngo bakomere. Imana n'uyu munsi yahisemo yuko tumusezera bwa nyuma, rero bindi byose turi kumwe. Ikindi kintu cya kabiri, reka
nshimira abantu, ndashimira umuhana wacu dutuyemo wa Gidurayi. Ni umuhana mwiza w'abaturanyi beza, baradutabaye batwereka urukundo, bamwe tuzi n'abandi ndetse tutazi, harimo n'abanzi n'abazi nyakwigendera, ariko batweretse urukundo, batuba hafi, baraduhumuriza, natwe turishima ku bwabo. Abandi bantu nshimira itorero ryanje nsengeramo rya Ririzi. Itorero rya Ririzi ryatubaye hafi, uhereye ku bashumba kugeza ku bakristo bo hasi, bose batugezeho, baradukomeza, natwe turabashimiye. Ikindi ndashimira umuryango wanje wa bugufi, ndashimira umuryango wa Buhiga wambaye hafi, baradusuye, batugezeho inshuro nyinshi, nabo ndabashimiye. Ndashimira kandi umuryango wanje wa bugufi, Famille Restaurante, bagerageje uko bashoboye kose. Hari bamwe baturukaga kure bigomye imirimo yabo bakaza kwirirwa hano, bagatanga amatike yabo, bakica imibyizi yabo kugira ngo baze kubana natwe baduhumuriza. Abo bose ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ikindi kandi ndabashimira kuko batanze babashe gutanga amafaranga yabo kugira ngo turebe ko twagarura ubuzima bwa Maremu, ariko ntabwo byakunze. Nabyo ndabibashimira. Ikindi kintu nanone ndashimira abantu bo muri prote yacu, baradutabaye, batuba hafi, baraduhumuriza, barazaga bakabana natwe guhera mu gitondo kugeza amasaha yo kuryama, saa 5, saa 4. Ariko ndabibashimiye, mwagize neza, Imana yo mu ijuru izabibitura. Ikindi reka mvuge gatoya ku muvandimwe wanjye, yari umuvandimwe, yari umuvandimwe, akaba inshuti, akaba umujyanama wanje.
akaba mukuru wanjye kandi twaravukiye umunsi umwe, kuko yangiragaho ijambo naje nkabimwubahira kubera ko niko byari bimeze, kuko byonyine otorite yangiragaho nuko yagiraga otorite no mu bandi bantu bose muri rusange, byabaga ngombwa yuko mwubaha nka mukuru waje kandi twaravukiye umunsi umwe. Rero umuvandimwe wanjye ntacyo atakoze ku bwanje, ntabwo yasiganaga n'igihe byabaga ngombwa yuko mubwira ngo aha simpagenda, nta jambo avuze agahaguruka akagenda akabikora atari uko wenda namusiganyije, kubera ko yangaga ibintu byo gusigana. Umuvandimwe wanjye hari rimwe twicaye mu nzu turavuga ngo ninde uja ku ishuri. Icyo gihe bakuru banje bari baragiye bose kure, bamwe bari mu Rwanda abandi bari i Burundi, ndi kumwe nawe na mama na bakuru banje bandi bari bari ruguru. Aravuga ngo Gisore nagende. Aravuga ngo Gisore nagende, njyewe nzasigarana na mukecuru. Ndabikora nja ku ishuri, wasigara muhira. Icyo gihe yari arangije amashuri ya teoloji, ashaka gusubira muri aya asanzwe, ko yabanje kuyacikiza aja kwiga teoloji. Nyuma yabwo nararangije, ndangije namusabye ko twaravuganye ati se ngaruke nkorera aho ngaho nawe uje ku ishuri. Arambwira ati genda uje gushaka akazi, ati hari universite yafunguye mu Minembwe naje nzajayo. Rero twakomeje kuvugana muri byinshi, dufashanya muri byinshi. Rero kuri ibyo byose Imana yamukunze kuturuta nk'uko babivuze, ariko niko bigenda. Imana niyo igena umunsi w'umuntu. Ikindi kandi reka mvuge ku Kristo bwiwe, yakundaga gusenga ku buryo iyo namuburaga mu rugo nabaga nzi yuko yaraye mu butayu. Iyi njyewe yari nk'umwarimu wanje yambwirizaga buri munsi, akambwira ati Gisore wazemeye Imana ugasenga Imana, mu kwezi ko hirya kwashize kwa kane, kwa gatanu je pense, nibwo namubwiye ngo narakijijwe. Arishima arambwira ngo umutwaro yagendanaga wanje urarangiye. Rero umuvandimwe wanje yakundaga gusenga cyane, akunda no kuvuga amagambo makeya. Imana yo mu ijuru imuhe iruhuko ridashira. Ikindi kandi reka nshimire buri wese wageze hano bwo kudufata ku mugongo. Mwatanze umwanya wanyu, mutanga ibyanyu, mutanga amatike. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Nshimira kandi n'aba pasiteri batubwirije ijambo ry'Imana riduhumuriza. Twahumuritse, turakomeye, twizeye ko Pasiteri Gasore tuzamusanga mu ijuru. Nje navuganye n'umugore wiwe mu cyumweru cya nyuma yagiyemo, aho yari arwariye mu bitaro. Yabashe kwitunganya, asengera umuryango wiwe usigaye,
asengera abakristo biwe asize, ari kumubwira ngo ndi ku bitaro no gupfa birashoboka, ariko kandi yari abizi kuko yari yarabitubwiye yuko nashingira umwana we wa gatatu urugenzi rwiwe ruzaba ruri hafi. Yapfuye yamushingiye nubwo ari bwo yari akimushingira, ariko nanone n'ibyo Imana yari yarateganyije rero yabisohoje kuri we. Sigaye Imana yo mu ijuru muhiruko ridashira. Murakoze. arakoze cyane muvandimwe, ukomeze kwihangana. Rero reka dukomerezeho n'abandi, reka twumve muramuwe Nyakiza. barabegera, dusanga begereye abantu, dusanga bari kumwe. Abo babyeyi barakora baritanga uko bashoboye kose. Imana yo mu ijuru bagiye mu gikoni, bakoze nijoro, bakoze amanywa. Ijoro rya mbere iyo ntibaryamye baraye bakora buraca. Ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndashima Imana ku muntu wese wageze aho watanze itike yiwe akagera. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Umuntu wese waretse akazi wa hano hafi akaba yaje tukabana, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashima Imana abantu bose batwitabye bakaza kudufata mu migongo. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndamwifuriza iruhuko ridashira. Arakoze cyane. Ubundi abaza kuvuga murasa ku ntego kuko umwanya ari mugufi. Rero reka dukomerezeho na Muzehe Tito. Murambabarira kwibagirwa bibaho. Reka nshimire Bisetsa ndetse na Ngarukiye bambaye hafi cyane, bakoze ibintu byinshi. Kuko yari umuntu mwiza nyine wabuze imirimo myiza, yabunye gukura abo mukozi, abo mupasiteri. Gasore ahandi muvuga twabanye na Gasore cyane, hari ikintu yankoreye mu rugo rwanje. Gasore nari mfite urubanza rw'ubukwe, mpaye nsaba mpanshinga umuhungu wanje, bamusabira ahantu kure ira mu Marungu, muzi mu Marungu ni wasa. Mbwira nk'abantu twari duturanye ngo ntawe singenda ku rubanza nje nyine, mugire mumpa abantu tujana. Mbabwiye abantu babonye ko gutana, muzi namwe abantu iwacu kugenda kure bisiga bigoye, ariko ngo mbona ntibahaba ntibizashobotse. Mbwira Gasore, Gasore tuwomperekeza, twojana ku rubanza ngo mperekeze hari mu Marungu. Gasore ati niko ubonye, tuniko mbonye, nimba bishoboye tujane. Ati sinoreka, ati mba ntabandi wabonye tujane. Gasore aramperekeza, twaraye kugihuha kuko twarangende neza abantu bakuru tuvuye kugihuha turagera mu Marungu. Ngeze mu Marungu nasanze abandi bavanye mu inshuti zacu, ubwoko bwacu abahiga barahari, basanga ari umuntu abamuzehe chef Budito. Uwo rubanza nyine turarusha, tusugo rubanza ntitwaraye rimwe tware nka gatatu. Gasore urwo rubanza turarusha bigenda neza, turataha turashika mu rugo. Nukuri urumva nawe umuntu w'umusore kuvuga ngo mperekeze anjadi tuge mu Marungu, bamwe ntibabishobora ariko yarabishoboye. Gasore yari imfura cyane kandi yari umukristo rwose. Kwera imirimo yakoze, Imana yo mu ijuru imuhira uko ridashira, imuruho muzuko wabera. Ndayishimiye cyane. Nari nababaye Gasore kuko yarangije, ariko ngezaho nibuka kuko Gasore ari umukristo. Umukristo gasi yapfuye, apfuye hamwe kwa handi abafite ahandi agiye. Nizeye Imana kuko tuzomusanga nubwo tutakimufitano mu isi, ariko tuzomusanga. Yapfuye ari imfura kandi yari umukristo cyane. Imana yo mu ijuru imuhira umuzuko wabera. Imana ishimwe cyane. Amen. Arakoze cyane. Ndavuga amagambo menshi yuko amagambo bamaze kuyavuga. Ndavuga amagambo nka 3 kuri Gasore, hasigaye ndashimira abantu. Gasore yari muri umuntu wacu, ariko yari nka mukuru wacu. Twavuye mu rugo kera kandi twese go tungana turi bakuru, ariko dusigayo bagara frere babiri
basigarana n'agasore. Gasore aba umuntu w'intangarugero, imirimo yakoze ni myinshi, yaduciriye imanza uko zingana zose zo mwa data. Gasore yaraziciye kugeza n'uyu munsi. Twari dufite imanza zibiri i Burundi. Gasore turavuga ngo reka tugende, hari ba grafrere bari mu Rwanda, hari natwe turi hano. Gasore aratuza aratubwira ngo muraje mu Burundi hari insecurity, niki kibaza ndahari. Ubundi izo naciye twari turi kumwe namwe ko tunaciye imanza nyinshi, je ikintu nkeneye amafaranga, kandi yageze avuga rimwe tukumva gatatu. Dukora amafaranga turamuheza. Urubanza rwa mbere ararukemura rugenda neza, ariko umwana w'umukobwa ngo hagire umwaka, uwo mwana w'umukobwa aritaba, ni umwuzukuru wacu. Ngo yitabe turavuga Gasore reka tuze gushingura uwo mwana, titwabaye mu birori byiwe, reka tuze tube muri ibi birori. Gasore aranga, aravuga ngo mu Burundi sinkeneye kumuza kwahurira n'ibibazo, murabizi jewe ndahari kuko nakemuye urubanza rwa mbere, n'uru niko nzarukemura. Gasore ararukemura rugenda neza. Jambo rya kabiri, Gasore yari afite ubukwe, agiye gushyingira umukobwa we muri aya mezi 4-5 gutya. Turamubwira Gasore ntitwoza mu bukwe bwawe, natwe duhagarare utubone n'imiryango itubone. Gasore aravuga ngo mwibaguye tuzure Burundi ni bwa Burundi. Aravuga ngo tumuheza amafaranga, arabakora. Gasore tumuhaza amafaranga, akora ubukwe bugenda neza. Gasore sinomuvuga iminsi 2. Gasore twaramwubahaga ari umwana, nawe akatwubaha nk'abakuru be, ndetse ubu twari nk'ababyeyi biwe. Kandi Gasore yari umuntu mwiza tutobona uko tuvuga. Naho iby'ubukirisitu bwo kuva mbonye Gasore ntabwo yandavuye. Gasore ntiyakundaga n'urugomo, ntabwo yagiye mu rugomo. Murabizi hari abantu benshi bazakunda kuvuga ngo bahiga bagira urugomo, ibintu nk'ibyo, ariko Gasore nta rugomo yagiraga, nta rugomo. Gasore ikintu yakundaga igitabo, asome Bibiliya. Gasore agende mu butayu, n'ibyo bintu yakundaga. Kuva twamusize akiri mutoya, yaranadusangaga hariya mu Rwanda. Jewe yarasaga mu rugo akagira nk'ibyumweru 2. Gasore yakundaga ibintu. Gasore ikintu yakundaga, Gasore yari umuntu w'isuku pe. Gasore agakunda kwambara, yakundaga costume mu bintu bidasanzwe. Araza nsanga hariya ndamubwira Gasore dutsokane dutembere nze kukwereka Ruhengeri uko iteye n'uko imeze. Arambwira gusohoka kwanjye turasohokana sinzanse, ariko ikintu nkubwiye uzangurire costume, nta kindi kintu ngusabye. Ndamubwira costume n'abandi ba rubanda zanziba sinkanswe wewe costume y'ibihumbi 15 by'amanyarwanda, ako nakantu gato. Gasore Gasore ntaje no muvugaho kibi. Gasore Imana imuheze iruhuko ridashira. Reka nshimire abantu mbere, reka nshimire ndabaramiye ni mubyara waje, ndabaramiye azadufasha kabisa. Na Eric nuko adahari sinamubonye uyu munsi, azaza akaturirimbira hano, ariko na amaraso yaje nabasi cyane. Twebwe turirimba bukeya cyangwa se tukaririmbira mu mutima, ariko ndabaramiye na Eric iyo baraha urupfu baza barudukuramo, tukama duhinduka bazima, tugasa n'abantu batahuye n'ibyago, tugasa n'abantu batahuye n'ibibazo.
bakuze ndabashimiye, Imana izabahaze umugisha kandi muzamuhora mutuba hafi. Sinabwo bwa mbere, ibyago byose tuzatugirira hano muri kino gihugu ndabaramiye azaba uwa mbere kabisa. Ndabaramiye uzahore gutyo, uzuze uririmbe, imitima yacu ihumurike. Ijambo rya kabiri, ndashimira abakwe bacu kuva ku wa mbere twabanye nabo kugeza uyu munsi. Baritanze, bari bafite imirimo yabo bakora, batanze amafaranga yabo. Ibyo turabashimiye mwabakwe, muri abana bacu. Nza numva bafomora bakavuga ngo tubahaye umwana w'umukobwa, ngo natwe muduhaye umukwe. Ariya niyo maguru yacu, niyo maboko yacu, nta kintu twokora tutari kumwe nabo. Rero bakwe turabakiriye kandi turabashimiye cyane mu byo muza mudukorera. Reka mvuza bakwe, mba mvuza abishwa, mba mvuza abuzukuru, bwo bwa mbere tuzahora tubashimira, tuzahora tubakunda, muzaduhora hafi. Turabashimiye bahiga kuva Gitengera ukagera hano. Imirimo mwakoze ni mwebwe muyizi, natwe turayizi. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Reka nshimire abanyarwanda batuye mu Rwanda bo muri famiye, nta kintu batakoze. Barakoze imirimo myinshi, baritanze, batanze amatike yabo bakuva Kigali, Rwamagana, Gitarama, Butare, ahantu hose. Barazi Rwamagana basanga ababyeyi bashika barabahumuriza kandi babafata mu mugongo. Abo bantu turabashimiye. Reka nshimire famiye yacu ya hafi. Tumaze kumva ibi bibazo, pasiteri yavuze ngo hari abantu baza bitaye imfane. Nta mfane twagize y'uburwayi bwa Gasore, titwabuze amafaranga, twamukuye mu nkambi, dusa n'abantu bamwibye, turamutwara tumugeze Bujumbura tugira ngo turekipere ubuzima bwiwe ashobora kubaho. Tumwiza prive, muri prive yagiye agira iminsi 2, baduhaye bire ya miliyoni 3 y'amanyarwanda na 500 iminsi 2, ariko ntasho tutari twagerageje kugira ngo turekipere ubuzima bwiwe, biranga. Rero nshimiye famiye iricara, ayo mafaranga irayatanga. Reka nshimire n'abana bashiki bacu 2 dufite hariya hanze, hari umwe muri Australia, hari n'uwundi uri muri Amerika. Ntasho batakoze, batanze amafaranga muri iyo miliyoni 3,500 barayatanze. Famiye yongera kandi iricara. Reka mbwire kwa Sebuke, kwa Gasore na ba nyirarume, imfubyi nta kibazo kabisa zifite, zizobaho nk'uko zari zibayeho. Nta kintu na kimwe kizohungabana. Umuryango uraterana uricara, bamuhaye inka 6, sinka zo kugenda dutorerekanya. Baza babwira umuntu akayitangaho, bakamubwira akayita, inka 6 barazitanze. Umuryango abana ba Gasore titworeka kutabafata neza. Gasore yadufashe neza natwe, Gasore yadushiriye imanza, Gasore yadukoreye ibintu zose. Abana ba Gasore hubase 2, abahungu n'umukobwa wa 3, hasigaye abana 5. Umuhungu nawe ukurikira abo babo, none umuhungu undi mwaka nawe turamushingira, tuwe dusigaranye bangahe? 3 nimba atari 4. Abo mu myaka ingahe nabo tuzabashingira. Rero kaba mbashimiye mwese abo tutazi baje kudutabara. Ari abantu njewe ntazi pe simba kumva amakuru gusa. Ndetse by'umwihariko dutanze mpore ku muryango w'umusaza Rurarika, mukomere cyane kandi mwihangane. Pasiteri Gasore twari tumusangiye n'umwana wacu, uko mu myaka 45 y'amavuko yari afite, yari amaze imyaka 28 yose avutse iwacu. Urumva kuko natwe yari umwana wacu mu by'ukuri. Bari abana asize turabasangiye, nubwo umuvandimwe we duhumuriza ko ntacyo bazaba, aribyo koko turabizi ko ntacyo bazaba, ariko kandi muri uko kubaho kwabo tuzaba dufatikanyije n'ubundi kuko twari dusanzwe dufatikanya. Rero mwihangane, mukomere,
Pasiteri Gasore yakunze Imana arayikorera, natwe dushingirana n'uyu muryango w'Abahiga impungenge ntizabuze, kuko benshi muri bo bagize inyota, ariko Pasiteri Gasore yakoreye Imana mu by'ukuri, yakoreye Imana, turabishimira Imana, twarahumuritse. Mwihangane, mwihangane, niko bimeze, ni inyota gusa, ariko nta kindi kibazo bigirira. Rero nk'umuryango muzi kuko yaguye hariya i Burundi, dutuze, yaguye i Burundi, niho imihango yose yabereye, natwe nk'umuryango twari duhari, kandi umuhango usabwa kwa basebukwe twarawukoze, abavandimwe bari hano n'abahamya babyo. Nanone na hariya mu Rwanda ikiriyo cyabereye i Rwamagana, aho hari ababyeyi n'abavandimwe ba Job, umuryango wari uhari wabanye na famiye, ariko kandi hano mwateguye kwibuka bwa nyuma umuvandimwe wanyu ari n'umwana wacu Pasiteri Gasore. Natwe nk'umuryango n'ubundi nyuma y'ibi turi bugere mu rugo kubagezaho indoro yacu. Imana yo mu ijuru ikomeze dukomeze twese. Murakoze. arakoze cyane. Reka mbisabire uburenganzira, uyu niwe nyirabukwe, none bakoshe batari we baheze umwanya, sinzi ko ubuyobozi bwanyemerera. Sawa, muhore, reka avuge mu munota umwe. Nshimiye Imana kuko mpagaze kuri uyu munsi w'uyu mwana wanjye. Uyu mwana wanjye yari inkoramutima, yari umwana mwiza cyane, twarubahanaga, yaranubahaga, akubaha urugo rwanjye, nanjye nkamwubaha, kuko bashakanye ari abana batoya, ariko mbaba hafi, ndabarera, kamenya icyo barenganyeho, kamenya n'umukwiro wabyo. Ni ukuri twabanye neza cyane, twabanye na bamanyana yanjye neza, twakoroganye na bamanyana yanjye, twari tucanye ibyanzu, ariko amafuti yanjye barayihanganira, ayabo ndayihanganira, nta kintu cyacu cyasambutse mu mitima, twabanye neza cyane. Uyu mwana wacu yari umwana w'umutima mwiza, umutima mwiza cyane, ni umuntu wagiraga n'isoni. Ndaruha njyewe nzimumara ngo ndamubwira nti ndi umubyeyi wawe, tukaza utinya kumbwira iki kintu cyose, icyo ukennye mu nzu uzokingezeho, ndi umubyeyi wawe, isoni zigene zizoshire, ni nyoko bukwe kandi ndi nyoko, habe na nyina turavukana. Ni ukuri umwana wanjye tukajya inama, tukaganira neza bikwiriye, icyo bakenye nkakibakorera mu ibanga ry'umwana na nyina. Ni ukuri twabanye neza cyane hariya ku Muramza, nta na kimwe twanyereranyeho, kugeza ikintu cyanejereje, yashatse ari umwana mutoya, ari umwana w'umunka nyinshi, yarabaye w'ibiraro, ari umwana w'umunka, ntiyarazi ikanisa. Ariko nyuma bamaze kumwubakira, yama yemera Imana, aremera ava inyuma, ntiyasubiye inyuma. Ni ukuri aremera nyine bihagije. Ubukristo bwiwe turabushima, aba bavukana barabushima, ikintu cyose cyuriya mwana nta nenge nimwe twogishinja, ntacyo. Yari umwana ukiranutse muri byose, yakiranutse mu bumana, yakiranutse mu rugo, yakiranutse mu kwa basebukwe. Ikintu icyo ari cyo cyose hazabaho ikintu cyoba mu bana bashakanye, ariko ni ukuri nta nenge numvishije kuri uyu mwana yo mu rugo rwiwe, aho bahuriye n'uwanjye, ntacyo na kimwe, ntacyo na kimwe. Namambwira umwana wanjye ndi kintu nanga mu bugingo bwanjye, tukabona amafuti yiriye iwanjye ngo uzoyanzanire ibyo bintu. Nanjye sinashatswe na musaza wanjye, nanjye nashatswe n'uwanjye mugabo, twarubakanye, nawe ugende wubake. Umuntu agira kwihangana, akihanganira urugo rwiwe, kandi uko nyine byarabaye. Ni ukuri nshimiye Imana yasaruye uyu muhungu, ari umukirisitu. Ni ukuri Imana imuha uburuhuko
arakoze cyane mukecuru, mwari mwamuniganye ijambo ariko niwe wari ukwiriye kuvuga. Rero reka duhamagare ba nyirarume abagorora, nabo baraduheza umuntu umwe. Ubundi hari ukuntu muzehe yaravuze ngo abahiga bagira inyota, ariko turavukana n'abasinzira natwe tubona bayigira. Reka dukomerezeho, inyota ifite benshi si twe twenyine. Reka dusabe abagorora bose bari aha batambuka. Kadubanze dushima Imana uba kuri uyu munsi wa nyuma wa mwene data. Shima Imana, Imana ishimwe. Ubundi dushima Imana kuko ariyo mugenga w'ibihe. Urugenzi rwa nyakwigendera rwatunguye abantu ariko ntabwo rwatunguye Imana. Rero tukaba dushimye kuko twabonye umwanya wo kuba hano. Ubundi dutanze mpore ku muryango w'abahiga, tanze mpore ku muryango wa muzehe Rurarika, dutanze mpore ku muryango ndetse wa nyakwigendera. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahumurize. Imibereho yiwe ntabwo twabanye ku burambuye, ariko uko twabashije kumumenyaho gatoya, Marehemu yari umuntu udasanzwe, niko umuntu yabyita, kuko mwaganiraga, iyo wamuganirizaga agategera aho yaseka, yaba ari uhawe kuganiriza akakubwira aho yaseka. Rero yari umuntu udasanzwe, Imana imuhe iruhuko ridashira. Nkuko bimeze, uyu muhango wabereye ahantu hatandukanye. I Burundi twarahabaye nk'umuryango, mu Rwanda twarahabaye nk'umuryango. Rero kuba mwarateguje no kumusezera uyu munsi waha, natwe ntitwahabura kandi duhari. Rero nyuma y'umuhango turi buze kugera mu rugo. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Twese ijambo ni rimwe, riri kuvuga gusa ngo duhumurike dukomere. Rero turakomeye kandi turahumuritse, namwe mukomere. Reka Perezida w'umuryango w'Abarundi Gidurahi natambuke aza kudusoreza. Karibu. Sawa, arakoze mwene data, abikoze neza, Imana imuhe umugisha. Yubahirije amasaha, ndetse dushimira n'abahiga babikoze neza, Imana ibahe umugisha. Natwe tugiye gukoresha umwanya mutoya kubera ko byinshi babivuze. Ko numva mwatangizanyije ituze ariko mugiye kurangizanya urusaku.
Reka dushimire abantu bakeya, naje reka mbanza nshima Imana kuko niyo nkuru, niyo yateguye kino gikorwa, nta mwana w'umuntu wogitegura. Kuri ubwo Imana yabikoze nishimwe, kuko buri muntu afagiye ciwe kigeze. Ubundi ndashimira itorero ryari rize kubwira ijambo ry'Imana batubwirije, nukuri turahumuritse kandi twongeye kugira ivyiringiro kuko umuvandimwe wadusize tuzongera kumubona. Rero mwaririmbye, mwabwirije, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndashimira abaturanyi ndetse n'abagiye bava mu turere tutandukanye, mwasize utuzi twanyu hano, kino gihugu kiragoye, ariko mwemeye kuza kugira ngo tubashe gufatikanya muri uyu mwanya utaba woroshe. Namwe turavuze ngo Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wacu w'abarundi hano Gidurayi, mwakoze by'indashikirwa, mwabaye hafi y'abavandimwe, ndetse hariho byinshi mwakoze, mwatanze amafaranga. Rero Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Ndashimira abahiga hano Nairobi, mwese ndavuze ngo Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Kuri ubwo dukomeje gutanga mpore kubw'umuryango wacu bwo kubura umuvandimwe twakundaga kandi wari ukiri mutoya, twari dutezemwo byinshi. Mwihangane, nukuri umuvandimwe wadusize tuzongera tumubone. Kuri ubwo tubabikiye umuvandimwe, tubamenyesha kuko umuvandimwe Gasore atakiriho. Tukaba turangije ikiriyo ku mugaragaro, tukaba tubahanguye kugira ngo muje mu mirimo, ariko tukaba dusaba n'ubundi abakomeza kudusura kugira ngo mukomeze mudusure. Kuri ubwo Imana yo mwijuru ikomeze ibagire neza. Icyo nari nibagiwe, umuvandimwe nari mu nanje, nukuri yari umuvandimwe w'imfura wacaga bugufi w'umukirisitu. Ibyo bavuze abahiga nyine benshi ubu bagiye baba abayumbe, ariko hari akantu bagiraga nyine kinyota, ariko ubu turi abayumbe twabivuyemwo. Kuri ubwo umuvandimwe nukuri yari umuvandimwe wacaga bugufi kandi utaragira kandi kantu kose. Kuri ubwo tumwifurishije iruhuko ry'abera. Murakoze. Reka turarike Chamani aze yaturangiriza iyi gahunda. Dutuze rero, ngira ngo abatagira inyota wenda ntibaba ari bazima. Habaho umuntu utagira inyota, uwo muntu ntaba ari muzima, ariko iyo ni imivugire y'abantu, inyota ni iya bose. Rero reka twihanganishe imiryango yose, umuryango w'abahiga, abarundi muri rusange, abasinzira, abagorora, ndetse n'abanyamurenge, kuko pasiteri yari uwacu twese kandi yari umuntu w'abantu wakoze byinshi kuko bagiye babivuga. Rero niyo mpamvu tugomba kwihangana twese tugakomera kandi dukomere, kandi nzi kuko twahumuritse kandi turakomeye, kuko iyi ni inzira ya twese, nzacamo, uzacamo, n'undi azacamo. Biza bigora iyo abantu batandukanye, ariko kandi tumaze kubimenyera, kuko urupfu niyo nzira twese tugomba gucamo, ahubwo icyo tugomba guharanira ni ukuyicamo twarakiranutse mu buzima bwacu. Rero turashimira abantu baturutse ahatandukanye, guhera umunsi batubikira pasiteri, twarababonye, mwaradutabaye, mwageze mu rugo, abanyamuhana bose tukibatabaza, kuko n'ubundi dusanzwe dutabarana, mwarabikoze kuko musanzwe mubikora. Rero turabashimiye uyu munsi wa none, kandi mwaje ndetse n'abaturutse mu turere dutandukanye, ko turababona mutabara akarere ka Gidurayi gafite abavandimwe bagize ibyago bakabura umwe muri bo, ari n'umuvandimwe wacu twese. Ababasha gutabara bose mwaturutse hirya no hino, turabashimiye. Turashimira by'umwihariko n'ubundi akarere ka hano ka Gidurayi gaturanye na Gisore,
abavandimwe bose abaturanyi mwakoze byinshi kuko musanzwe mubikora mutabarana, ari umuco wanyu musanzwe mukora. Rero abatuye kano karere kose bose mwumve kuko tubashimiye. Hari ibyo muza mukora n'ubundi twabibonye mwakoze. Indoro y'akarere turaza kugera mu rugo ku muvandimwe Gisore, umuryango we tuze kuhageza indoro y'abanyamuhana.